tala nga po iti biyaga, ano dadumak at inangawan ngem mapanmagam di ka nagpaisuanan na. Ket, of course, na apay nga ita nagbaka mo rin ng bakan. 72 years old is our winner for the name, the tune. May siya lang tikin na sa wanata, adutek dingdingit kanyata nga talaga. Of course, of any age, and I was so glad. And apo, nagmayaman. From Ramon Isabela, siyempre. Okay, 72 years old sa nagmayat. Apo nga nayunan iti premyo na. Okay, so instead of 100 pesos, kaputa 72 years old, member to senior citizen, ken anapay ti mabalintang ibaga. Kan naragtalat lang ang ti programa, arami di mga talong kasot. 300 pesos, itid mi apo nga premyo na dito'y mother tayo nga dito'y. Once again, ulitin mi, 72 years old. Okay. From Bugalyon proper, Ramon Isabela. And iti inkabil lang nga po ulo is Are You Lonesome Tonight? So congratulations Kenka, Mommy Gloria Avila Gagote. Oy, talaga mo ta. When inaram ko nga 300 and orita mo sa bayad. Niwat Engineer Kokoy Terte. Ayan. So thank you so much. Apo adamot si mong batiji abroad. Are You Lonesome Tonight from Ronald Zipagan? But you're late, I'm sorry. Dati mo nung naking kakabsat. 15 Kingston Terrace, Watham, Massachusetts, gayam. And he is 59 years old. Thank you so much for watching. Apo talaga nga very active na dijay si mong batapay. Oh, thank you. And I'd like to know you more, kabsat. Sa bali dito association na nagmayang amin eh. Bamta ikanta tibiyag. Lumaok ta ditang asosasyon da dita. Wow, nagsinaro gidi kanta nga korsonada. Ano nanti Aida Pasco Clinton. Wow, when so ipaypaysuntan ti kumasyon katakiti kadaanan nga sonata balong. Hello FDD, any Christmas song po para sa mga FDD Hong Kong chapter. Thank you from Antinina Eliza. Tamani? Ay, tapat ganta. Datano, Christmas song lang ti pagtutungtungan, nagdamo basit. Mangarod. Mabalinta nga ipalapal, kadakwada, kadagiti celebrate po. Iti Christmas, itay Hong Kong. Hello, FDD. Have a blessed Sunday, Kuya Jun at Ading GM and all the listeners. Advance Merry Christmas to all watching from Riyadh, Saudi Arabia. Apo talaga ating dyan mga kuwang komo taboses lagi platos. Ano? Este Platters. Yeah. Aria Collier. Okay nga rod, para katakita dito, Hong Kong. Happy Merry Christmas from the four-legged duo. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Oh, 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 oh. Merry Christmas. Well, Patawad po. Kung naman. Walang pera ngayon. Naku, mamati ka. Iti kwarta. Tani magbagang mga awan ti kwarta. Ka talagang malasin ka. Iso nga, nasya kata kayo. Do not say awan ti kwarta. Adalat ti kwarta. Adi ka rin. Kaya dito oras ka, KARRUBA? 38 minutos. Ay, talong. 39 gayaman. 39 minutos. Kalapasan tilas 2. Iti malam. Kaya't matabang kailatang agdagdangag. Iti programa mi. Adda kami manen. Dito lang 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Okay, may sabi nga Christmas song. Apo, kahit kung mga kansunan and I'd like to
dedicate this piece to my dad, Tatay Felix Sr. Dapat nagkote ko na nanay. Balik na lang po kayo, walang tao. Holy night, the stars are brightly shining. Here is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine. Merry Christmas. Kung nato dito ni Elizabeth Miller. Yes, syempre, iti Pasko apo katan lang kumanga na kita. Makmakan. Bakmakan, tingkay isagana. Let us prepare ourselves. Siyempre, iti panagsangpot. Ni Panang- Apo. Panang Sabat yo, kini Apo nga na maruswa. That doesn't mean nga na iyan. Iso na period. Nadikit. May yanak kumamanan iso na iti yung tipos puso tayo. Di ka di. Iso nga nagmayat ti ubing. Kasi ti ubing talagamit nga iti Pasko ki well celebrated. Excited na kati gifts. Samantalang siya nga natang nga natudumak at malplipatan tayo yung spirit of Christmas. Maybe because of the problema let us remember nga kang runan ito namin nag-iinayat tayo the message and the essence of Christmas. Rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night, All night divine. Hala, Bira. Kung ano, Yes, kaya nariga mo ng tapak ganda kita Axel celebrate the Christmas dito Hong Kong. Of course, the 42 Hong Kong chapter. So Merry Christmas and a prosperous New Year kada kayo aminin. They're actually at the Admiralty. Ayan, and good PM sir. Kung ano to eh? Wala ko na, deta. Sige, damdam to text ang data. Di kamu na ito eh. Di kamu na dito pagbagana dito eh. Nga rod, KARRUBA iti oras kat 43 minutos kalapasan iti alas 2:11 once again pa-request man DJ Inkaman from Ron Sipagan from Boston, Massachusetts. More power to you both and to your sweet program. Agditingay kami pa lang, oray 1:42 AM dito ay Boston. Po talagang masapol nga in pat ganda dating request da. So
Karagati, so amin na po nga miyembros iti La Salette of Aurora Association in New York, New Jersey, Massachusetts, California, Hawaii, USA, Montreal, Toronto, Canada, under the leadership of Emily, I should say, Isipagan and Teresita Santiago, ay keta masapol nga patkan God request nga inkaman. Nagmayamot tanti kastoy kita. Inkaman kala nga inkaman. Nga uri-awan ti bayad mi apo dito ino kastimet iti kapipintas iti masagsagrap mi apo nga feedback. Talaga amat nga diretso sonata. Ngarad! Natungpalan ti arapap ko ang mga asawa, iti kapat may kak-analapsat arong marampa. Ulandis nga buok ramramay na kiman kandila, lupuan ang namsak nagmaris raban no sipit na labaga. Sumunga ti altar ay nagswerte akun kunada, pisang titrahe na butaw ti bukod na ay nagalaplapana, kastala iti biyag makatawen min nga agdenden na, ay nagseksilat tatakas tuy mati mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman payag sagad ti paraangan inkaman, inkaman kalanga inkaman, inkaman kalanga inkaman, inkaman payag labakit kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman, ay nagla inkaman. Natungpalan ti arapap mo ang mga asawa, angan sa balimet den titulong never kong in-expect. Kinamnama. Barbaring mamaliw anos kandungoy pa ay kulata, tawan man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan na inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman, inkaman kalanga inkaman, inkaman kalanga inkaman, inkaman pay aglabagat kalpasan na inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman, ay nagla inkaman. Ngay. Kuna na dito yung text message, very special dito yung text message. Kuna na, pakikan tayo man ito willingly para kanya nga naliday. From Auntie Flor of Villa Carmen, Ramon Isabela. Oh, yes, iti panagpanaw ni Uncle nga Cornelio Kalamkam. Our condolences, Auntie Flor. Ket kantain mi nga ro, deta nga sunata, kisapig lakuma. Tama, up basit. Yes, up basit ita. Nagiti iliw yo. Iliw yo kini Uncle Cornelio. Ano ti pala yun, Uncle Cornel. Cornel, kunada. Cornel. Apong Cornel. Apong, okay. Sige, kapay ti nag-chat dito, gano'n na. Ano na? Sir, pabati nga po ang mga taga Andres Bonifacio de Ponquirino from SK Chairman Kath. Ano na? Wow. Willingly. Auntie Flor? Willingly. Willingly, I fell in love with you. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong, to someone else we both belong, we fell in love willingly.
Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you, And I love you too. I want you, With that I want you to. but if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. And good afternoon, sir. Pa-request po ng Muulawak Mildred. Pabati po ako kay Mayor Marlon Guillermo of Defun Quirino. Merry Christmas and a Happy New Year and God bless. I love you, And I love you too. I want you, And I want you too. but if it's fate for us to wait until our love can be, then Sabay po. we'll wait willingly. Tilad na. It's 9 minutes before the hour of 3. And with that, we would like to say thank you so much for being with your manong and your kaanakan dyan, Pastor. Kiti kalabas sa bunga talong oras. Kita nyo man nagbihira na nalpas gayam nito talong oras. And ketuan, itong maminsan man na po, Adda kami dumanan. Na mangisagot ka na kayo tinadumadu mga sonata ni Ayat Kandiaga. Ito ilang nga po kasamitan ng Radio Station Tintayar Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit. Ayan, katikitin na nga baka po itilod. Oray nyo po, ingana nupikat. Ayan, nung kayo makasarak di magpaludan damdamat apang kanong mga min makibasketball dito kaanakan tayo masabol na tiyag basketball. Iso nga madina masangot at kaysa kitag-upload ang mga YouTube. So thank you so much. Kadi kita dito sa Facebook apo. Thank you. And, Ilocano dito eh. ayan, Ilocano mo. Agdingag kayo apo. Padasan tayo. Kaya nagbuya kayo met iti YouTube replay na dito ito nalalawag iti audio nandun. Hanggang ito ag-replay dita. Facebook may meto oray nyo di-upload ko damdamat na nalalawag. So ngaron ulitak dito iti mga yung June with John Mark saying goodbye and God bless everyone. Kaya ito yung iti Ilocano version iti sonata ng Pauluan buwan kat padasib man ni John Mark nga kanta until live. Ilocano version mat ka no? Testing. Kukwa naken kukwa kamit lang, pintas ka aming mingan. Yeah. Ket ita nga agmay saak, umay nakadmet abayan. Tilawag ti silaw apuraw, ti bulan aduyaw, dinggem kad tinak ipukpukaw, ti bulan aduyaw. Kagurak ti agbyag analigay, ragsak ko sikat kapwanan.
Mangnamnama kainggan lumakay may kanta inta iyuldag sa tingata tilaw at tisilaw apuraw di bulan aduyaw dinggem katinakipuk-pukaw di bulan aduyaw oh tika ta ay pupuktom ata nga parte na Pipintas mo dumanon sa jay bulan gutob puso mangge katay-tayakan ken agsub-subli dito'y ayan sikat biyak ko siksikalan pagtuyusan dinggim to'y pusuken rik-rik na tinak marik-rik na tilaw at tisilaw apuraw di bulan aduyaw dinggem katinakipuk-pukaw di bulan aduyaw tilag tisilaw apuraw di bulan aduyaw dinggem katinakipuk-pukaw di bulan aduyaw Okay, yan ang ating contender from Villa Carmen Ramon Isabela. Ang binatang punong-puno ng pagmamahal sa kanyang mukha na hindi niya maipaliwanag at hindi niya masabi sa kanino man. Kaya nag-uumpu ka ng kanyang mga... alam nyo na. Detan na po nga. Detan nga nalpasan iti programa na po na da kami manen. Ket, thank you so much and bye-bye.